Na 1. juli 2016 godina Slovačka go prezede od Holandija predsedavanje to su Evropskata unija. Samo jedna nedela po referendumu od Brexit koji predizvika turbulenciji vo Evropskata unija i go prolongira pristupuvanje to na novi členovi. Od druga strana, Slovačka je jedinstvena zemlja od trite členki zemlji na Evropskata unija koji predsedava CONEA od 2016. i 2017. godina, a koja proces na proširuvanje gorangira među glavnite prioriteti, v sušnost vo prvite 4. Vo ta smisla, minister za nadvorešni i evropski prašanja na Slovačka, gospodin Miroslav Lajčak, reče deka vo toj proceski se bide česen i nepristrasen posrednik so site zemlji na toj pat i deka se nadeva za vremena slovačko to predsedavanje da se ostvari konkreten napredok vo procesot na pridružuvanje na Zapadem Balkan i Turcija, a što sekako predseke zavisi od naporite na zemljite koji pretendirat za členstvo vo Evropskata unija. Kakva su stojbata vo Evropskata unija? Da li take se odrazi na procesot na evrointegracija na Republika Makedonija? Kakva je surabotkata među Slovačka i Makedonija? Se nekoji od temite na koji razgovarame so negovata ekscelencija, ambasadorot na Republika Slovačka vo Republika Makedonija, gospodinot Martin Bezak. Vaša ekscelencija, dovolte mi, ja bi som vam podjakoval za možnost uskutočniti tento rozhovor v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky. Dobre dojdovte kaj nás. Vi blagodaram za možnost na ovo moje prvo intervju za vaša televizija. Zadovoljstvo, to je naše. Gospodine Bezak, Brexit nesomneno frli senka vr slovačko to predsedavanje su Evropskata unija. Spored vaše mislenje, kako to akija oblikuva idninata na unijata? Da li je to početok na nezinata kriza ili pak na dlaboki reformi koji će usledat? Brexit je ogroman predizvik i za slovačko predsjedništvo u Savjetu Evropske unije. Želio bi prvo da kažem da Brexit je proces. Mi smo primili informaciju iz Londona da naši britanski prijatelji će aktivirati taj famozan član 50 Lisabonskog ugovora tek krajem marta sljedeće godine i prema primarnom pravu Evropske unije bi trebao da traje proces odlaska Velike Britanije 2 godine. Znači, to je sa jedne strane i dobro jer obe strane i u Briselu i u Londonu imaju dovoljno vreme za pripremu na ovaj proces, za negocijacije koje će biti sigurno teški. Bez obzira na Brexit, Evropska unija u 60. godini svog postojanja se nalazi u prilično teškoj situaciji. I došlo je objektivno vreme za neku iskrenu sebarefleksiju i dubinsku diskusiju o tome gdje se nalazimo i kom pravcu ćemo da se dalje krećemo. I upravo zbog toga meni je veoma drago da slovačko predsjedništvo je uspjelo da 16. septembra organizuje u Bratislavi summit evropskih lidera. Inače, želio bi da naglasim da se radi o prvom summitu izvan Brisela od 2009. godine. I ovaj summit koji je doneo Bratislavsku deklaraciju je otpočeo takozvani bratislavski proces ove dubinske refleksije koja bi trebala da se završi baš u martu sljedeće godine u Rimu prilikom odbeležavanja 60 godina od postojanja Europske unije, Europske zajednice. U svakom slučaju, da odgovorim na vaše pitanje, naš cilj je da s obzirom na to da London smatramo našim najprirodnijim saveznikom i posle odlaska iz Europske unije u smislu političke saradnje, ekonomske, trgovinske i saradnje u drugim oblastima, želeli bi da sačuvamo odnose na što najvišem nivou. Ja sam ubeđen da Europska unija se spravi sa ovim predizvikom i na kraju krajeva da će biti još jača nego danas. Не е мал бројот на аналитичарите кои стравуваат дека Брекзит би можел да доведе до успорување на процесот на евроинтеграцијата на земјите на Западниот Балкан. Дали мислите дека нивните стравувања се оправдани? Pa vidite, bez obzira na budući izlazak Velike Britanije iz Europske unije, London ostaje u NATO-u, London ostaje u grupi G8, ekonomski najrazvijenijih država u svetu.
Velika Britanija će ostati stalni člen Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I kao što smo rekli, ovaj proces Brexita će trajati određeno vrijeme i možda to je prilika da od strana kandidata, aspiranata na členstvo, da se razvije neka veća aktivnost, da se efektivno, efikasno iskoristi ovo vrijeme. Jer sa druge strane, istina je da Velika Britanija je jedan od najjačih podržavača procesa proširavanja Europske unije. To zvuči ubavo, no ako sepak najgolemiji del od energijata na Evropskата unija bide usmeren na proces od neizleguvanja na Velika Britanija, a što može da potraje, kako što i vi rekovte, 2 godine, koliko energija na vistinak ostane za Zapaden Balkan? Ja ne bih video neku direktnu korelaciju između dinamike politike proširavanja i Brexita. Na kraju krajeva, jedan od dokaza može da bude i naše predsjedništvo, koje ima određene uspjehe. Naprimjer, sa Srbijom smo uspjeli da otvorimo dve nova poglavlja. Recimo, prema Bosni i Hercegovini smo uspjeli da izdejstvujemo od strane Europske komisije da daje svoje mišljenje za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. To se značajni čekori, no istovremeno postojati antievropski, nacionalistički, populistički i drugi krugovi koji se raduvat na izleguvanje to na Velika Britanija od Unijata. Ti očekuvat, pretpostavljam da i drugite državi členki bi go napravile to. Što mislite za možnost na domino efekt? Mislim da to je neka teza koja je van političke realnosti i možda je to samo željba određenih krugova u Europskoj uniji, odnosno izvan nje, ali mislim da kako stoje stvari i s obzirom na zaključke samita u Bratislavi i parametre bratislavskog procesa, da nije ovo na pitanje dana. Dakle, od 2014. godina Makedonija je jedna od 5 preostanati kandidati za vlez u Evropskата unija. Zajedno su Albanija, Crna Gora, Srbija, evo i Turcija. A po posljednji od krug na proširuvanje koji donese členstvo na Republika Hrvatska. Ključna pričina zaradi koja Republika Makedonija sve ušte negdje započna pristupnite pregovori sa Unijata je prašanje to za ime to. Da li to je sve ušte glavna prečka i može li da se očekuva Makedonija konečno da se vključi na glavni od kolosek kon EU, napuštajki je te ova, ako može tako kažem, ranžirna stanica na toj patna koja je stavena bez svoja volja i želba. Ovo je toliko poveće što pregovorite pomeđu 27. državi členki i Velika Britanija, će bi dat prioritet za Evropskata unija, zajedno su begalskata kriza i Turcija. Pa duri togaš, ako ne se pojavi nešto treto, dođe proširuvanje to na EU i Makedonija. Prilično komplikovano pitanje. Međutim, Evropska unija odlučuje u oblasti spoljnačne politike i tamo spada i politika proširavanja, naravno, principom konsenza. To je jednostavno nešto što ne može da se menja. Eto, tako je bilo i tako će biti. Vidite, na primjer, sad imamo pitanje potpisivanja dogovora o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade. I ovaj protokol, u stvari ovaj dogovor, stoji na tome da ga u stvari blokira Valonija kao jedan od entiteta u okviru Belgije. Dokle god se ne postigne konsenzus, nema da se pomaknu stvari. Sa druge strane, mislim, duboko sam ubeđen u to da svaki problem, svako otvoreno pitanje, svaki spor može da se reši. To je na kraju krajeva iskustvo Slovačke sa našim južnim susedom. Međutim, treba kompromis i treba državništvo. Bez kompromisa i državništva ne može da se zatvori ovo pitanje. Znači, da se vratim na vaše pitanje, odgovor da li će da napreduje ili da se vrati na briselsku trajektoriju stoji ili leži prvenstveno u Skoplju, ali da smo iskreni isto i Bruselu i u određenim glavnim gradovima određenih država članica. Koga stanova zbor za zemljite od Zapaden Balkan, 6 zemlji oficijalno izrazija želba da se pridružat kon Evropskata unija. Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.
što je okolo 20 milioni ľudje vkupno. Na Bosna i Hercegovina i Kosovo perspektivata za členstvo ime vetena, no samo otkako tije zemlje će bidat podgotveni. Od druga strana, pregovori za členstvo veke se vodat so Srbija i Crna Gora, a treba da počnat so Albanija i Makedonija. Vaš od kolega od Crna Gora, gospodin Roman Hloben, neodamna izjavi deka slovačko-crnogorski te odnosi se i poveke od prijateljski, što se odnesuva do pat od koneu, deka Crna Gora je na najdobar pat da bide prva nova členka na Evropska unija i kako što to i reče da go dostigne nivoto na razvijenost na slovačko to opštestvo. Kakva bi bila vaša ta paralela na relacija Makedonija, Crna Gora, no i generalno su ostanatite zemlji od regiona? Pa ako želite paralele, pa prva paralela koja dolazi je recimo situacija u Crnoj Gori posle nedavnih izbora, je li tako? Upravo tako. Situacija u Podgorici me podsjeća, mislim sad na nepriznavanje rezultata ovih izbora od strane crnogorske opozicije, me podsjeća na situaciju u vašoj zemlji u aprilu 2014. godine. Pa druga paralela je da, ako se vratimo 15 godina nazad, vaša zemlja je bila regionalni lider u procesu evropske integracije. Vaša zemlja je potpisala dogovor o stabilizaciji i asocijaciji čak 6 mjeseci pre nego što je to uradila Hrvatska, koja je već više od 3 godine punopravna členka Evropske unije. Znači, to su neke paralele. Šta je čak mnogo bitnije je da za članstvo u Europskoj uniji ne postoje prečice, neke skratene puteve. To je i naše autentično slovačko iskustvo. Mi smo isto bili 90. godina etiketirani od strane bivše američke ministarke inostranih poslova gospođe Albright kao posljednja crna mrlja na političkoj mapi Europe. A danas Slovačka je jedan respektovan, etabliran član NATO, OECD, Evropske unije, čak i najužeg jadra evropske integracije, uključujući eurozonu. Znači, svaki slučaj je poseban, ali vredi da se ulože napore. Se soglasujem, no bi ve prašali vo kontekst na евроинтеграцијата на генерално на земјите од Западниот Балкан. Како ја толкувате неодамнешната изјава на еврокомесарот за европски прашања господинот Јоханес Хан, кој во разговор пред пратениците на австрискиот парламент неодамна во почетокот на октомври изјави дека и покрај очигледниот напредок и зголеменото залагање на кај сите земји од Западен Балкан за соработка, пристапувањето на нови членки кон ЕУ уште не е актуелно, истакнувајќи при тоа дека постојат и сериозни недостатоци, како на пример во борбата против тероризмот. Зашто тука станува збор по-конкретно? Ova izjava mora da se interpretira ponovo u kontekstu dinamike ili parametara procesa proširavanja Evropske unije. Jer objektivno sami pregovori u 35 poglavlja su prilično teški i zahtevni od vremenskog aspekta. Ja sad ne bih da špekuliram koliko će trajati, ali nekakav najkraći rok je, da kažemo, 5 godina. To je stvarno kad ide sve optimalno. A onda dolazi u fazu ratifikacije dogovora o pristupanju. To je isto procedura složena koja traje recimo 2 godine. Znači, Han je bio tačan. Još uvek nisu uslovi. Slovačka je del od Višegradskата grupa ili popularno narečena Višegradska četvorka, koja je sočinovat pokraj Slovačka, Ungarija, Češka i Polska. Može li iskustvata i naučenite lekciji na ova Višegradska četvorka da ni poslužat kako primer i so preporaki da ni pomognat procesot na pristapuvanje na Makedonija, no i drugite zemlje od Zapaden Balkan kon EU, da bide pobrzi i poefikasan? Apsolutno. Višegradska grupa je primer pozitivne i uspešne saradnje koja traje već 25 godina i moramo da imamo u vidu da dobrosusedske odnose su jedan od uslova integracije država kandidata u Evropsku uniju. Znači, mi smo uspjeli u regionu Srednje Evrope da izgradimo jedan brend, da jednostavno ističemo prednosti regiona i prednosti regionalne saradnje i zajedničkog nastupa
i prednosti pozitivne regionalne agende i sa druge strane bilateralna otvorena pitanja koje objektivno postoje i u našoj regiji, nekako njima ne opterećujemo u višegradsku agendu. Te rešavamo bilateralno, na bilateralnom nivou. Znači, definitivno Višegradska grupa je regionalno udruženje koje je uspešno i koje ima ogromno know-how koje može i želi da spodeli sa regionom. U ovom kontekstu bih želeo da pozitivno ocenim nedavno izglasavanje takozvanog Zapadno-balkanskog fonda u Sobranju, jer upravo ovaj Zapadno-balkanski fond je primjer kako možemo da pružimo naše know-how. Međunarodni višegradski fond je bio na neki način kloniran i na osnovu njega je u stvari postala ova ideja Zapadno-balkanskog fonda. Кога зборуваме за Вишеградската група, би ве прашал малку нешто и во контекст на популарно наречениот Поток 2. Имено председателите на Вишеградската група на дводневен самит во Жешов на југоистокот на Полска неодамна покрај заедничкиот став околу мигрантите ги осудија плановите за изградба на гасоводот Северен поток 2 со кој природен газ директно би се транспортирал од Русија до Германија, а преку дното на Балтичкото море. Тие го осудија како политички и економски неоправдан. Кои се политичките мотиви за таквиот став? Stav Slovačke je sljedeći veoma kus odgovor. Severni potok 2 smatramo, kao što ste ispravno rekli, političkim projektom koji je prema našem mišljenju nije u skladu sa principima energetske unije i osobeno takozvanog trećeg paketa energetske unije, što znači diverzifikacije izvora, ruta i dobavljača, u ovom slučaju prirodnog gasa. Bez obzira na to da li će se realizirati projekt Severni potok 2 ili ne, ili kada će se realizirati, Slovačka se zalaže za to da ostane funkcionalna postojeća rusko-ukrajinska transportna ruta koja prelazi našom teritorijom. Амбасадоре Безак, Словачка е присутна во повеќе сфери во Македонија. Во рамките на меморандумот за разбирање, Словачка во 4 ротации испрати, поправете ме ако грешам, 100 опремени полицајци кои учествуваат во заеднички безбедносни операции во Македонија. Но да ја прокоментираме димензијата на економската, стопанската соработка. Имено, Словачка е земја која ги пласира своите производи во други земји, како што се Германија, Австрија, Чешка, Франција. Оно што е интересно е, неодамна наидов и на податок дека трговската размена со Босна и Херцеговина е дури 100 милиони евра и се работи на тоа словачките инвеститори да доаѓаат во оваа земја, а во што им помага представништво во Босна и Херцеговина. Ваша екселенцијо, како вие сега, по повеќе од 3 години искуство во Македонија, во оваа мисија ваша, како амбасадор на Република Словачка, ја оценувате, но и гледате во иднина стопанската соработка на Словачка и Македонија и што мислите, кои би биле главните економски приоритети на Словачка во Македонија? Dobro, znači sad napuštam ovaj kapacitet ambasadora države koja predsjedava Europskom unijom i ćemo dalje razgovarati u kapacitetu bilateralnom kao ambasadora Slovačke republike u Republici Makedoniji. Znači, naša ekonomska saradnja se dobro razvija, pogotovo posle osnovanja rezidentne ambasade u Skoplju u januaru 2009. godine. Naša trgovinska razmena je 100 miliona evra godišnje, što je prilično dobar rezultat. I slovački biznis ima i uspešne priče u Republici Makedoniji. Na primjer, uzmite modernizaciju vašeg najvećeg zatvora u Idrizovu u prvoj fazi, to je slovačko preduzeće. Ili isporuku 150 tovarnih teretnih vagona za makedonske železnice koji su bili proizvedeni u Slovačkoj.
Mi se trudimo naravno da se ova sredina što najviše poboljša i da se stvore što najviše uslova za dalji razvoj saradnje. U februaru ove godine smo uspjeli da organizujemo istorijski prvo zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju na nivou zamjenika ministara ekonomije ovdje u Skoplju. Od marta ove godine imamo direktnu, istorijski prvi put direktnu avionsku liniju između Skopje i Bratislave. Trudimo se da osnujemo slovačko-makedonski biznis klub sa sedištem u Skopju, znači da stvorimo sve da se dalje ova saradnja razvija. I u drugom pravcu, isto tako mi je jako drago da je u pripremi istorijski prva makedonska investicija u Slovačkoj u segmentu proizvodnje vina. Ovo su značajne informacije i drago mi je što je taka. I za krajno samo na ovoj razgovor, zato što se nadavam da najdobrite razgovori, ki gi imame vo idnina doprva. Kako se čustuvate v Makedoniji? Da li je zapoznavte dobro, imate li tuka prijatelji? Ovo toliko poveke što vi imate bogato iskustvo i regionalno, pa možete da napravite i komparativna analiza. Makedonija i Slovačka su mnogo slične države iz više aspekata, male države. Ja bi mogao sad prilično dugo da govorim o prijatnim ljudima u Makedoniji, o dobroj hrani, odličnom vrhunskom vinu i tako dalje. O tome kako sam prošao vašu prekrasnu zemlju od Tetova do Dojrana i od Krive Palanke do Struge, ali želio bi nešto drugo da kažem. Meni se u Skopju rodio moj mlađi sin i u ovom kontekstu to je na neki način trajna veza između mene, moje porodice i vaše zemlje. I to je neki suvenir koji ću poneti sa sobom i posle završetka moje misije. Ova je navistina značajna i ja se radujem što je taka. Vaša ekscelencija, pan Bezak, dovolte mi, ja bi sam vam podjakoval za možnost a ochotu uskutočniti naš rozhovor. Prajem vam, abyste sa v Macedonsku citili aj nadalej, ako i doma, a abyste sa sem vždy radi vracali. Vi blagodaram ušte jednaš i na vašite gledači gi posakúvam se na objavu. Ďakujem vám.